Assalamualaikum Alaikum warahmatullah. salam warahmatullah. Alaji on jaram. Awa jaram na lato. Janu tanalaka. Alhamdulillah. Na wondaɓe. Yettude Allah. Ana ka fo ko jam. Yettude Allah. Haray mina hewtiɗo salmingol on. Moƴƴi. Jarna on. Weltano on. Awa. E golleji ɗi min yihi ɗin jokki ko min gaɗi. Awa. Haray kadi no min hompitori noon. Wono woni hooreɓe men ɓen nder kuɗole min takko ɗo. Selli. Haray ɗen hewtiɗo kadi fi ko lawol. Gollugol lawol men ngol. Landama Cangel Boori. Ha hewto e combat ko meɗen. Ala noon ken musidɓe Misra e Sango woni ko battitiɗo fewde ɗo nini. Joni haɗa jamanu hewti ɗo landagol on ko honno lawol ngol fokkitiri ko ha honno yarata ko honno taƴinoɗo e muɗum honno kadi yiwɗo e muɗum tawi kadi golle ɗen no yawde no hanniri est ce que honno woniri kadi so tawi kadi sattede no heɓade e muɗum est ce que kadi ko newende ɓuuri yajude e muɗum aɗa ko honno yiwɗon kadi population Misra on population Sango on aray jokkereji en nani hakkundeji meɗen ɗo aray ko no woni landal aranal ngal taw haray ko adi ko minen kadi mi welti ko fota koyna seeɗa min jarni on kadi mi weltanike on kadi argol tawde ɗen ɗo aray ko woni programme ngol ɗo lawol wona mone hay goto wona añugol hay goto wona jattugol hay goto wona monanagol hay goto ko adi ko ngol lawol ko lawol taka wonni fewndo ko jama on dogayno seppa fewndo Sékou Touré iwaynoɓe Mamou Telimile Pita Dalaba ha hewtoya Leluma ɗum ɗo fof ko ɗo rewayno ɓe arayno Cangel Boori ɓe ara Ƴibbere ɓe ara Gadami Siraɗa ɓe jippora Ley Sare ɓe ara Tankere Sinthiou ɓe ara ka Alaji Tamayen Sinthiouɗa ɓe hettangol ɗo lawol ɓe rewra ɗo ɓe lumba comba ɓe yaha Bani Burung ɓe kontina ɗo ha ɓe hewtoya Kidugu ɓe natoya Sénégal ka min jangayno ɗon ko Ceerno Labbo min kontayno ɗo ha min yejjita ko min konti kon hakkunde rewɓe bambuɓe e fayɓe rondaɓe e mawɓe rondaɓe ɗum ɗon fof harino dogude fi yahugol koye ngol lawol rewayno aray ngol lawol ɗo kadi ko lawol iwrayɓe gara comba addugol ɗo jawle luumo Cangel Boori aray wano Duguntunni wano Madina Wora wano Gaya wano Hidayatu wano Yembereng ɓeɗo fof no rewa e ngol lawol ɗo moƴƴano ha Daralaɓe ɓeɗo fof no rewde ɗo ɓe rewna ɗo jawle e Wansan on fof ɓe rewna e ɗo jawle ɓe naɓa Cangel Boori aseweje ɗen jama on noon ɓe gara comba ɓen to haldi fotti yen daru no waɗiren ɗo lawol ɓe nelani men min yehi ha Bani Burung men tumbodiri ɗon minen e Alaji Alimu Gundulonde en Nuhu en Yusuf en min tumbodiri e maɓɓe min yewti min haldi yomin daruno lawol heɓora ɗo lawol motoji min wiya min daruno lawol motoji heɓora ɗo aray lawol motoji ɗin ɗaɓɓa heeɓi yehi kadi ha fottana aray yo ndaare no ɗum ɗo kadi wawata feƴƴirde ara oto wawa yaade on tuma jama on haldi fotti ɗum ɓe gara comba ɓe fokkintini ka maɓɓe enen kadi yewtuɗen fokkintinɗen ga fiyo ɗum ɗo wawa hewtoyde ka ndiyam iwre nga ɓe yen ha ka ndiyam ɓe to kadi iwra to ara ha ka ndiyam aray ko ɗum fof woni fandunde nden wona fandunde jattugol goɗɗo aray telemma kadi haldigal ko haldano aranin kon ñande renio amin arano on Bani Burung e ñande fuɗɗede ɗo biluwal ngal ko ñande heɓi duuɓi 15 haldigal amin ngal ko nden ñande golle ɗen fuɗɗa aray noon alhamdulillah golle ɗen fuɗɗama aray ko homɓe organise ɗe golle ɗo ko Modiobere no wiye golle Misra ka min aray ko nden Modiobere woni ko fuɗɗi ɗum ɗo golle Misra ka min aray gila noon ka ɗum ɗo haldano min wiɓe kadi haray haldigal ngal wona ko haldete e hoore lawol on tigui aray o wiya ko faalaɗen gollude kon o anda mo wawi e wallude o walla en yewten heɓen ko hollen kadi population men o yimmi awa o yimmi o ari ha hewti Misra
min arde makko aka cangol ɗo toon tawi wata lumbude leɓe kerewol ɗo min lumbi min yaade makko ɗum kaynen fof yaaduna min hewti min holli min yeehi haka ndiyam min holli mo inni wawa moƴƴude on tuma min wi awa min ari min yimmoye min yehi labbe min tawoymo ɗon min yewti min innimo joni aray fi ñallalon enen e wawata ɗum ɗon aray ko wawɗen kon ko yewtugol gilandema ka baras misra ɗa ha hewtoya ka cangol Komba on tuma ɓe wi awa ɓe hotti ɗon e 146 millions fawɗum min diskiti toon ha ɓe accani en 120 millions ɓe inni haray ko feccere ɗiɗi waɗete feccere aranere nden ɓe hendonde si ɓe gayni nde feccere ɓe hendo ɗum haray ɓe jonna ɗon kisan 60 millions maɓɓe arano on heddi 60 millions kadi ɗiɓe hendoto haray ko noon min haldiri haray kadi noon golle ɗen ella ala heɓade ga golle ɗin no labede moƴƴa jama on cende ɗen fof ino wakkili misra le sango jamaji no arde moƴƴa ñameteji no heɓade kadi aray mo ɓe hino welti no wewɗiri ɗum ɗo aray ko torote ɗen jamaji ɗi mo ɓe jogiiɗo moyo mum o wona mone ponjiyattaɗi wiyeɗe ɗi kono haray mo ɓe yo wakkilo haray gilande ma manda saran ha hewtoya laafu ko taari Komba kon fof mo ɓe ka heeɓi ka yulinira laawol argol cangel boori o haray hiɗen faala haray hiɗen tori kadi ballal fiingol cangol ɗo kadi en sakkaki to wona mbuɗi ɗin toon kadi faala ɗen yo arduga ɗin to yo gollire toon ko faala ɗen ko mbuuri yo walline fi o pon ɗo kadi hakkunde ɗo e gaɗa Komba ara wana ɗi to ponji ɗin fuɗɗode ɗi gasita kadi haray ko ɗum woni fanunde men nden ma haysi ko o to kadi atti na ella ɗo kadi haray yiɗen jokki si o ponto gasi hatta oɗo kadi jokkete si oɗo kadi attike hatta oɗo kadi jokkete kono haray ko ɗum tori ɗe wona mone hay goto wona ngaygu hay goto haray ko fiituyo wawi yulande en hewten cangel boori hande ene misra sen heeɓi sens yulugol ɗum ɗo adda ha ka cangol tawi goɗɗo go heɓali sans muɗum en jeeri ke ñinni ko tuma nde ɗon gayni o si waɗa tardere waɗay mo ɓe ka heɓiri o yo yulo heddo waɗugol pongon ko wawi ɗum ko ONG ma ɗum gouvernement si tawi hawri ɓen ɗon tambitike on jiɗi laatoto kono si wona ɗum kafugol ni tu wawata wadde pon haray ko ha ɗon mi wawi ɓeyditude fi ka landiɗa ɗon joni haray min lando ɗon kadi haray tanguidina wona musidɓe men ɓe gara Komba ɓen kamɓe kadi ko honno ɓe fokkitiri toon fi ha ko cangol yalli haray ɓe arde nini ka haray golle maɓɓe ɗen nini min yahuno menen e Modi Nuhu min tumbodiri min haldi haray min yewtidi e ɓeɗo contrat on kamɓe kadi ɓe haaldidi e maɓɓe contrat feerejo aray on contrat mo ɓe haaldidi ɗon kadi ko gilande maka cangol ha bani burum saabu ɓe hewtino bani burum kamɓe ko gaynitanoɓe ɗon ko ɗum ɗon woni komin haaldi eyi aray jamma o weltanike on yarni on moƴƴi Allah ɓoyinde ha juuta amina Allahu newnange en lawol ngo ko fokkiti ɗen kon gasa e hoore jaam amin ya Allah aray no ɗo kadi musidɗo meɗen aray kadi yiɗe weltani yaltuɓe ɓen fota koyna seeɗa e weltani ɓe fota koyna seeɗa sa yi ɗum ɗo wawi darade andaka ko hombo waɗi ɗum ɗo ko yaltuɓe ɓen ko jokkere en nan kadi waɗi aray ko torondirɗen goto wawana hoore mum huntere taraw kadi wona na taraw ley sango ɗo yoɓe andu hakkude ɗo e cangel boori sino gollede wata ɓe jooɗo ko taraw maɓɓe si ɓe golli ha ka barasi misra ɗum ɗo moƴƴi gila ka barasi misra moƴƴali ha hewtoyi ka yaltirde to ɓe ala taraw arɗo koynata lawol mongol moƴƴa kono sen jokkidi nafay huntere taraw num nafaali huntere hoggo nafaali koma tun timma gila ɗo ha cangel boori ko enen jeeyi fi moƴƴinama hande en waynodirali e ɗum gilandema Komba ha memi cangel boori ko lawol men sigol boni ko enen borra anden ko million ji ɗuɗuɗi boni ɗo sen wiye sendaɓe ɓe ko kunɗo kuntun gollata yen andu kadi haray ko lawol men wonɗen e bonnude nelaɗo sallam ɓe maaki sa itti tukun e lawol iɗa jogui baraji 10 sa dirni noon hayre tukun gun tun a itti kon heeɓi baraji 10 hayre noon ko Allah tugande hande ni an Saliou sa heeɓi ɗo mapunde iɗa mari ɗo sohla aninɗoma a fokkiti golle ka lawol immo yaha ha hewta ka lawol anni yoɗa anni e maɗen ko fi nden fandunde maɗo yo Allah huntane nde yaha golle ya lawol ngol hara ko fi Allah gollirɗa immoɗa arta
inshallah do yontude hara yayi fanunde ne inshallah no buri defugo nyiri jonna yimbe be nyama do miskino reway do ali yatima reway do banu adama mo tata ko neddo Allah reway do mo tawata kadi hara ko do ko jaabina reway do be do fo si rewri do wi albarka ara barke wadi so wi Allah moƴƴi so wi Allah wurdu fa wara barke o wurni kono anga warata kala mo yida wi yanganta ko goddo e way darade o fewndo do aray wata hay goto wi yanganta ko goddo kala wi do yanganta ko goddo yo andu o hebata fus ila way anyude do goddo yangana gol mo ta moƴƴere ma nden ko do woni Allah wi heewinde anyata hunde tawa moƴƴere ma ko do woni heewi ko yidata hunde ta lorra ma kan ko do woni ay goddo duncana hoore mum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Koto koro mbanke. Ilo jam. Nalaga. Okay, ko Jallo Muhammad San. Naam. Tido salmi ngolom. Lando sidonge jam. Haray ko addi men gakom. Naam. Ko wela fi ngol lawol. Naam. Wala wela fi ngol lawol. Ko fakkintinda ndo. Enen bolonda misra bolonda le sango. De wadi do haldi fotti jondiri juude. Wadi nena gotako. Fi jokgo ngol do lawol. Yitidugol hakkunde do e gara komba. Bismillah. Ara non ko landagol non ko honno golle den fokkitiri ko honno yuri on golle den ko honno ka tankinordo. Naam. Ara kadi ko dum do woni mana landangal lo. Bismillah mon ko toli. Bismillah. Ara on tawi jamu tawaltana. Naam. Ara menen kadi ko yete ko mede yetri Allah e annabijo mede Muhammadu yettili population on kala wono do yeso de golle do. Naam. Ara menen kadi men hamdini me yetti Allah. Bismillah. En andi tu mawɓe ko makata kon adna ko sabu hunde hiɗa jojjida e mum tawa amarana feere haqiqa kono ko Allah addata sabu ray tigi tigi on en fopp no woni ɗen ɗo ni hiɗe weltana no takka ɗon Alhaji Alim vraiment ɓe séparaka hiɓe weltana kamɓe kadi pise mo be koko wawi ko wawɗa waɗande giɗo ma wo ko teddungal ara yeeso ton ko wawɗa ko finde joɗo belke jang o tuma goɗɗo ari haray ko adi kon en fo hiɗe weltana kala ko yiɗo waɗi ɗo wana jogade wana joganade gonga mo wana mone goɗɗo mo be sifa ko waɗi kon waɗi ka goɗɗo ko tawi e moƴƴere wo kañum kan waɗi hiɗi sifa mum waɗa ka mum mari feere mara feere gonga mon e tawde nde tawna nde Allahu lan ɗon haajuno tawnude ñi ɗum ɗo ari taw joni law fewndo juuɗe men ɗen mo be no wakkilori Allah tambiti ber ko wawi kon tawi waɗali gañanendi e dowli hum munkum sango komba ko anduno ɗen ɗo mawɓe men ka tarika ko be bembade en fewndo men jasayno o kalluɗo fewno samprin ɗo men yelotono e mawɓe amen Allah fewno e yaafoɓe no inne ka o hocca sango amin ya rabbi amin e bappiraɓe amen kañum kanno inne ka o wali kaali sango menen ɗo catantono ngol ɗo men arayno ɗo min huɓɓine radio ji mo be waɗa ko faala aray e inde faalegol yo ɗo yuɗu hakkunde men ha ɗi duuɓi ɗo o hakkunde ɗo e komba ɗuɗa ko men waɗali ɗo min ara men tarina men takkina ñamete itton ton nindi addon hiɗon andi onon tigi wana fiyasi suddiɓe ala ton ko defa hakkunde e komba kono waɗali men koto e konna ka darnoɗen tawɗen en fof ɗen jogodirimo be hiɗen jondiri annasiya hiɗen weeli gotum ɗen faala gotum tawi vraiment ko ɗum ɗo woni ko himmuɗen hande Allahu lan ɗo moggo o newinani en sori Allahu lan ɗo yo newinan en ya rabbal alamin hari wa rowani en sikkirano ni e nde ñalande ɗo ko tawnede Allah no tawn ɗo ɗuɗɓe rowani ko keri o e men koye wallahi ɓe ñamete hal men kal gaɗa e ganim ɓe no gollirde kamum enen kadi en gollirde kamen hande Allah tawni e nde ñalande ɗo ka daratoɗa haynotoɗa ka faalaɗa wallahi barke Allah e barke mawɓe ɓen e barke sortisan ko yiwi ɗo kon kala yaltuɗo ɗo o yaltore hali fi yo luttu yahude ka o wonno toon ko ɗaɓɓere jawti wona puydan naɓi mo haqiqa haray e fo hiɓe du'ana hiɓe weltana en andi enen jooɗi ɓen hiɗen waɗi collaboration enen e yaltuɓen enen tun e wawata kamɓe tun ɓe wawata waɗi kamɓe seniɓe ɓen hiɓe wawi ɗaɓɓande en kono noon si tawi ɓe ɗaɓɓi e moɓiral no hani ma e waɗi al no hani noon no woda ko manki awa hiɗe weltana sattede kadi en ala heɓude e mum ko tawata ɗum ɗo haɓɓotako bisimillah minen kadi min ƴetti hoore amen watti e jungo mon onon enen yiɗiɗiɗannoɓen saabu onon tun o yiɗanamen minen tun mi yiɗana on saabu ɗum ɗo ko golle men ni hari marɗen moto marɗen oto marɗen juuɗe
kala ko marno den do enen do Allah hawtindiri en wana jogal amen kono Allah wadi gonga be sitay jogiti jikke en wonda golde yimbe hara hebi jikke ara torike on hiro weltana bismillah hiro weltora en torike Allah Allah lan don okken sabmo Allahumma amin Allah udito o walla amin ya Allah okken sabmo amin barke Allahumma arhamni bil Qur'an faj'alhu imama wa nura wa huda wa rahmatan Allahumma zakirni minhuma nasu wa allimni minhuma jahil amin ya rabbi warzuqni tilawatahu anha allahi wa atrafan hari wa ja'alni hujjata ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aray men salmini on koto Muhammad Bobo Misra jeyaɓe laamu Misra ɗo aray mbeɗa hewti gasal min ngol on weltano on jarno on selon e golleji komin yino golle ga kon aray ko addi men ga kon ko weltanogol on fota ko wona seeɗa min landon onon kadi ko holno yiron e golleji ɗin ko holno golleji ɗin fokkitiri ngol laawol meɗen ɗo hakkunde Misra e ley Sango ala ko golle den fokkitiri donc do golle no men yiri do ni naam ene ko lan le rabbil alamin bismillah Allah wali be imike ka mede Misra naam uktama Sango bismillah ene glande ma fudda satene fusi hawra kay lawo gollo alhamdulillah donc ene Sango naam di wali nene goto baba goto bismillah kala golle ko yani naam woni mabbe no yettidude bismillah donc comme troto non alaykum salam kali population yaltu ben naam e weltana naam fota ko na seeda bismillah parce que ne jodi ben tum naam e wawata hundare fokkitire do ko naam sori tangon tawaga bismillah donc ko barkeji mabbe barkeji mawa meden woni hawtondirde lawngo woni newade naam donc no lango fokkitiri do ni naam ene masallah on ko toto de Allah on wala bedan sabu moƴƴo on amin lawol do gasiri naam rafito pipongon tokkoto donc sang bismillah rabana ta yondir bismillah donc ko dum haray mi wada torade am sorti sa yaltu be alhamdulillah enen do si Allah on hay jabe moƴƴere Allah on naam de jokkani woni jemma woni larma ben dari naam fini lawngo neworo yalla wadangen Allah wali kay cenede fop naam ñamete naam ngala man kande jama on be ari ko kallugabe alhamdulillah kala mo be aralo naam wana salido naam andare ko mo Allah woni hoddirali hetto arugongo ko sina dum naam hop no gig no yidi algo yiya ko fewndi do ko bismillah amin ga lawngo fudda naam anyatre men taldo naam ngala tultude men tulta ka sella jabi naam mo yere Allah won tore den Allah won naam wala newo puri ni amin amin donc kambe yaltu ben gara jokkere en dan naam burta kay fabitade inshallah ay toujours ko mabbe na fewtede kono woni tawtani kay wa clair men jokkude ngande naam ala wana be yeggitu inshallah ala hawkado naam ala anyado hop no weltana naam torden kambe yaltu en fop naam bon nene goto baba goto noni de ngani naam ala dal ko ngam bedu ngam naam ndaren la me goldo hettoro naam Misra komba naam komba yembereng naam komba duguntunni naam komba wora naam on fos lango hettike do woni ray ene ko lan le rabbil alamin bismillah alay be hiwri jamam fop naam be landi mo be Allah wadan dum janko hikori amin ina mo be marché den ko hikori amin o kay portal amin e polgal ner mudum danday kata e kasara ner mudum ni wada ngol lawol do fi kontor golle goddo go na control dey wala do wadira o gi golto e yidu e gara komba dum do wadira na hatta mo be lawngo jokki kontina golle mum bismillah ni kam en continue golle amen denga ay kala hebdo fere en tori dum faabuye kala bal fere on ti felaka are motora dua ay salamu alaykum warahmatullahi jama on fo weltanama musidɓe ko enen nani diɗo are be yewti ɓe ɗo ko mawɓe men jeyaɓe Misra jeyaɓe ley Sango bolonda on fo kaduna ɗo hare vraiment woni yewtireji labaɗi
kono ɓe yewtiri ɗo ni laawol ngol hay ko juuɗe men wonɗen e wadde e keri hoye men e dépense hoye meɗen awande fotta o kadi waɗi e torde Allah yo Allahu addu sabu moƴƴo alhamdulillahi rabbil alamin Allah yurmede makko nden ko kanko daali adu'uni astajib lakum to relam mi jaabinana on wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha so yeddi nemaji Allah ɗin ɗum witatalam on faami alhamdulillah mi yetti Allah en toriki Allahu addi yurmede makko nden e meɗen ala en tori Allah tabaraka wa taala newnanden ko fuɗɗa ɗo yo newnan kadi ha heɓen pom hakkunde men eɓe gara kombaɓen ɗo hada kadi kala faandiɓe fandare sifa koko fandiɗen ɗo yo Allah newnu newra yo Allah newnu basara ɓe heɓa pom yo Allah newnu malaya heɓa pom yo Allah newnu aduna on fof kala ko sattede woni yo Allah ittu sattedeji ɗin kala ɓittoraɗo e meɗen yo Allah ittu ɓitteji ɗin kala ñawsiraɗo yo Allah ittu ñawgum kala wasuduɗo e men yo Allah aldinmo kala alduɗo yo Allah tabintin ngalgum kala ñawiraɗo yo Allah ittu ñawgum barke Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan